Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Agaciro k'imigabane ku masoko y'imari muri Amerika kaguye nyuma y'amahoro ku bicuruzwa biva mu bihugu byinshi by'isi byinjira muri Amerika. Perezida Donald Trump yarayatangaje. Umuryango mpuzamahanga utabara bari mu kaga Médecins Sans Frontières MSF avuga ko ibikorwa byawo mu mujyi wa Walikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibangamiwe cyane n'ubukana bw'imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Turanabanyuriramo muri make mu byibanze byavuye muri rusansoma cyangwa ibarura rusange ryabaye mu mwaka ushize mu Burundi, ubu byashyizwe ku mugaragaro. Umutungo wabo n'inka n'ihene nabyo byarabaruwe. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese. Ikaze muri amakuru yo kuri wa kane turi ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa kane. Agaciro k'imigabane ku masoko y'imari muri Amerika kagabanutse. Yakaba hari igisubizo ku mahoro ku bicuruzwa biva mu bihugu byinshi by'isi byinjira muri Amerika. Perezida Donald Trump yarayatangaje. Ugeranije agaciro k'imigabane ku isoko rya Wall Street kagabanutseho amadolari arenga triliyoni 1 mu isaha ya mbere y'ubucuruzi kuri uyu wa kane. Agaciro k'imigabane ku isoko rya Dow Jones kagabanutseho hafi 3.9%. Ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga nka Apple n'ibicuruza imyenda biri mu byibasiwe cyane. Idolari ryaguye kandi habaye igabanuka ry'ibiciro bya petroli. Abashoramari bafite ubwoba ko aya mahoro azabangamira cyane ukwiyongera k'ubukungu kandi anatume ibiciro bizamuka hirya no hino ku isi. Hagati aho perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko iki cyemezo cya Amerika cy'amahoro ari ubugome kandi kidafite ishingiro. Yavuze ko kizagira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'Uburayi ariko ko abanyamerika nabo ngo kizabakenesha. Ubufaransa buhangayikishijwe cyane n'ibiribwa n'ibinyobwa bwohereza mu mahanga, aho Amerika igura foromaje z'Ubufaransa zifite agaciro ka miliyoni hafi 400 z'amadolari buri mwaka. Ikaba kandi ari n'isoko rikomeye rya divayi n'inzoga zo mu bwoko bwa whisky by'Ubufaransa. Iyo ntero ya Perezida Macron yakiriwe n'abandi bayobozi bo mu Burayi ndetse no ku isi yose baburira Amerika ku ngaruka mbi ayo mahoro azateza. Tukomereze mu Burundi. Ushobora kwibaza uti mu Burundi hari inka zingahe, impene cyangwa inkwavu zingahe ko ari igihugu cy'uburimyi n'ubworozi? Ibyo byose birekanwa n'ibyibanze byavuye muri rusansoma yabaye umwaka uheze, ubu yashyizwe ku mugaragaro. Iyo rusansoma yari iyo kuraba uko abarundi bose bangana n'uko babayeho ufatiye ku bibatunze nk'uburimyi, ubworozi, uburobyi cyangwa iyindi mirimo, amazu babamo n'ibiyubatse n'ibindi. Prime Ndikumagenge yaturabiye bimwe mu biharuro byavuye muri iyo rusansoma. Ni inkuru atugezaho hari mu biro bya BBC Nairobi. Muri rusangi iyo rusansuma yabaye mu kwezi k'umunani yerekanye ko abarundi bose bangana na miliyoni 12 n'ibihumbi hafi 333. Ugereranije na rusansuma yaheruka mu bihumbi 2008, mu myaka 16 yo kuva icyo gihe abarundi biyongeye ko miliyoni 4 n'ibihumbi hafi 280. Bisigura ko ku mwaka hiyongera abarenga ibihumbi 267. Ushize ku kwezi barenga ibihumbi 22,500. Bisigura ko ku munsi mu gihugu cyose havuka abana barenga 740. Kuri abo barundi barenga miliyoni 12 n'ibihumbi 300, ab'igitsina gore nibo benshi, ni 52.2%. Kub'igitsina gabo bangana na 47.8%. Mu biharuro vyoroshe igitsina gore kirusha igitsina gabo abantu barenga ibihumbi 530. Muri abo banyagihugu 75% baba mu mitumba, 25% nabo mu bisagara.
gusa kuri iki cegeranyo ntibigaragara nk'igisagara ca Bujumbura ca mbere kinini mu gihugu abakibamwo ngene bangana kuko intara n'amakomine ubu vyagabuwe ukundi. Mu bihumbi 2008 mu gisagara ca Bujumbura haba abari munsi gato y'ibihumbi 500. Muri rusangi abarundi barenga 85% babeshejweho no kurima. Abakiri bato nibo benshi kuko mu barundi 100 abarenga 63 bari munsi y'imyaka 25. Tugiye kuri bimwe mu byo batunze, inka ziri mu Burundi bwose ntizishika n'ibihumbi 800. Bivuze ko uzigaburiye abarundi bose 16 bosangira inka imwe, 4 bosangira impene canke intama imwe, inkoko imwe yosangirwa n'abantu hafi 5, inkwavu zo abarundi bagabuye iziri mu gihugu hafi 9 bosangira rumwe gusa. Tujyano ku mugabane w'Uburayi mu nama yabereye Brussels mu Bubiligi, Ministre w'Abanyamahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yabwiye abahagarariye ibihugu biri mu muryango wo gutabarana wa OTAN ko ashaka ko byiyemeza ko amafaranga angana na 5% by'ingengo y'imari yabyo akoreshwa mu kwirinda mu rwego rwa gisirikare. Bwana Rubio yashatse kwizeza ibihugu bigize uyu muryango ko Amerika itarimo kubitererana, yashimangiye ahubwo ko ikomeje gukora nk'umunyamuryango nk'uko byahoze, ariko yavuze ko hashaka ko ava muri iyo nama barimo bose bari mu nzira ifatika iganisha kuri iyo ntego ya 5%. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Ubuyobozi bw'Abanyapalestina aho ni mu burasirazuba bwo hagati bwasabye Hongiriya guta muri yombi Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu uri mu ruzinduko aho muri Hongiriya, akaba ashakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC kubera gukekwaho ibyaha by'intambara byakorewe muri Gaza. Ubu busabe bwaje nyuma y'amasaha make Minisitiri w'Intebe wa Hongiriya Viktor Orban atangaje ko yahisemo kuvana igihugu cye mu rugo rukiko, ashinja ko urwego rwa politiki aho kuba urwego rw'amategeko. Bwana Netanyahu yashimye iki cyemezo cyane cya Hongiriya, yahakanye kandi ibirego ICC mushinja by'ubwicanyi, gutoteza no gukoresha inzara nk'intwaro y'intambara. Dusubire mu karere k'ibyaga bigari aho umuryango mpuzamahanga utabara bari mu kaga Médecins Sans Frontières cyangwa se MSF uvuga ko ibintu bimeze nabi mu mujyi wa Walikale mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ubukana bw'imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. MSF ivuga ko iyo mirwano yatumye 80% y'abaturage bo muri uwo mujyi bahunga guhera hagati mu kwezi gushize, abarenga 700 bakaba barahungiye mu bitaro byayo bihari. Itangazo rya MSF rivuga ko amatsinda y'abakozi bayo Iwalikale yagoswe n'imirwano, ubu akaba ahanganye n'ibibazo bikomeye by'ibura ry'ibikoresho n'imfashanyo. MSF ihamagarira impande zihanganye kurinda abaturage b'abasivile, ibigo by'ubuzima ndetse n'abakozi bo mu buvuzi no kureka imfashanyo ikagera kubo igenewe nta nkomyi. Navuganye ku mugoroba w'ejo n'umuhuzabikorwa wa MSF Walikale Imene Ben Otman. En fait, nous sommes au niveau de Walikale centre. Turi muri Walikale rwagati aho MSF ifite icyicaro. Ikipe yacu yaheze ku cyicaro cya MSF ntishobora kuhava. Icyo dushobora gusa ni kuva ku cyicaro cya MSF kugera ku bitaro no kugaruka. Ubushobozi bwacu bufite aho bugarukira. Hari ikipe twavuga ko yaheze ku cyicaro cya MSF, hakaba n'indi kipe yaheze mu bitaro. Ayo ni amakipe y'abaganga b'abakorerabushake ba MSF bananiwe kuva mu bitaro kugira ngo bashobore gukomeza ibikorwa byabo byo gufasha abarwayi. Pour qu'ils puissent continuer leurs activités de support et de soins des malades. Murasanga ibikoresho n'imfashanyo musigaranye bishobora kumara igihe kingana gute niba nta bindi mubonye? Oui, en fait, ça fait depuis mi-janvier, on n'a pas... Urebye kuva mu kwezi kwa mbere hagati ntitwashoboye kubona imiti n'ibindi bikoresho. Urumva ko hashize amezi nk'abiri n'igice tugerageza gucunga bike dusigaranye mu bubiko bw'ibitaro. Ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere nibwo Iwalikale haje indege zitwaye ibintu bya MSF. Ubu tugeze mu kwezi kwa 4. Nta kindi kintu na busa kitugeraho haba mu nzira y'ikirere cyangwa se iz'umuhanda. Kandi ikindi navuga nuko MSF idakorera gusa mu bitaro bikuru bya Walikale, ifite n'ibikorwa hanze y'ibitaro aho
aho dufasha ibigo by'ubuzima 10 mu nkengero za Walikale. Uyu munsi kubera ko nta bushobozi bwo kuba hari ibintu byatugeraho, ikibazo kirushijeho gukomera. Ça rend la situation de plus en plus compliquée. ninde ugenzura umujyi wa Walikale ubu ngubu? MSF, on a le principe. MSF ifise ihame ryo kutagira aho ibogamira no gukorera mu bwigenge. Turi Walikale kugira dufashe abaturage tutitaye ku ruhande babarizwamo, duhari ngo dufashe. La partie, on est là pour la population. Mbese imirwano irakomeje muri uyu mujyi no mu nkengero zawo? Oui, actuellement, je vous parle de la CFO. Ubu tuvugana ndi mu cumba nihishemo kuva mu gitondo. Nimba mvuze icumba cy'umutekano, wumve ko hari amasasa anyuranamo hafi y'icicaro cyacu mu mujyi rwagati. Nta mutekano uhari ku buryo twajya hanze. Hari uruhererekane rw'amasasu, ibisasu by'intwaro ziremereye dukomeje kumva mu mujyi wa Walikale. Kuko nabivuze, haracyari imirwano, amasasu aracanyuranamo rimwe na rimwe, hakoreshejwe ibisasu biremereye, hari ibisasu biraswa na za drones ndetse na bya bombe. Même avec des armes lourdes, avec des drones, avec des bombes. Abaturage bahunze se ubu bari hehe? La population qui a fui, c'est un peu 80% de la population. Abaturage bahunze nka 80% by'abaturage bose twagabanya mu byiciro bibiri. Hari benshi bahungira mu yindi miji no mu zindi nsisiro berekeza hanze ya Walikale, aho bajya gushaka amazu babamo ndetse n'abashaka imiryango ibakira ngo babone umutekano. Hari n'abandi nka 10 cyangwa 19% bahungiye mu mashyamba mu nkengero za Walikale. Icyo nicyo giteye impungenge nyirizina. Aux alentours de Walikale, et c'est ça la vraie inquiétude. Dusubire gato kuri ya nkuru y'amahoro ya Amerika mu bihugu bya Afrika byibasiwe cyane n'amahoro ya Amerika yarayitangaje ku bicuruzwa biva mu mahanga harimo na Lesotho na Madagascar. Iki gihugu gito cya Lesotho cyo mu majyepfo ya Afrika kizishyura 50% ku bicuruzwa cyohereza muri Amerika birimo diamant n'imyenda. Madagascar yo izishyura amahoro angana na 47%. Guverinoma ya Afrika y'Epfo ivuga ko ihangayikishijwe n'amahoro mashya yashyiriweho ya 30% ku bicuruzwa yohereza muri Amerika. Ni inkuru ya Mayen Jones umugezwaho na Jean Claude Mwambutsa. Ibiro by'umukuru wa Afrika y'Epfo byavuze ko bihangayikishijwe n'amahoro mashya yashyizwe ku bicuruzwa iki gihugu cyohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Pretoria ivuga ko igikomeye ku mubano w'ubucuruzi bwungura impande zombi hagati yayo na Amerika, ariko ikongeraho ko urugero rushya rw'amahoro rufashwe n'uruhande rumwe kandi rusa n'ibihano ari inzitizi ku bucuruzi ndetse n'iterambere impande zombi zisangiye. Abategetsi bavuga ko bateganya ibiganiro ku masezerano mashya y'ubucuruzi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo habeho icyizere kirambye mu bucuruzi. Ibi bije mu gihe umubano w'ibihugu byombi wazambye ndetse bikageraho Amerika yirukana uhagararira Afrika y'Epfo mu kwezi gushize. Lesotho, igihugu kidakora ku nyanja kizengurutswe na Afrika y'Epfo, nacyo cyahuye n'izamurwa ry'imisoro ku rugero rwa 50%. Ibihugu byombi byagombaga kuba bigerwaho n'icyemezo gisonera umusoro ibyoherezwa muri Amerika hashingiwe ku mahirwe ari mu mugambi wa AGOA ugamije iterambere ry'ibihugu bya Afrika. Ntibirasobanuka ukuntu iri tegeko ryashyizweho mu mwaka wa 2000 ngo rifashe ibihugu bisaga 30 bya Afrika kohereza ibicuruzwa mu mahanga ryaba rizagirwaho ingaruka n'inkundura y'impinduka mu misoro muri Amerika. Ibindi bihugu bya Afrika byagezweho n'irizamurwa ry'imisoro birimo Madagascar yazamuriwe kugera kuri 47%. Ibirwa bya Maurice byazamuriwe ku rugero rwa 40% ndetse na Botswana yo yazamuriweho 37%. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yageze muri Sudani y'Epfo havugwaho ubwoba ku intambara hagati y'abanyagihugu ishobora kongera kubura. Uganda yohereje ingabo zo gushyigikira perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir nyuma yaho ingabo za leta zigabweho igitero n'umutwe witwaje intwaro leta ivuga ko ukwana na vice president Riek Machar. Bwana Machar afungiwe mu rugo kuva mu cyumweru gishize. Muri 2018 Salva Kiir na Riek Machar bashize umukono ku masezerano y'amahoro yo guhagarika imirwano yari imaze imyaka 5. Imirwano yatumye hafi ya 1/3 cy'abaturage bava mu byabo. BBC gabuza miryango ikinamico urunana.
kwa Stefano baramukiye mu ntonganya. Honore niwe atewe ishema n'ubuzima bw'umwana we ukura neza. N'urunana. Yewe nikose umubona mudakwiye kugabanya inda koko mwankama ngewe Nyiramariza ufite ubumuga niko Nyiramariza habaye ikise kandi Stefano biriya ni ibiki mbonye ubonye iki kuzinduka uteretse indemeza igisahani cyuzuye ibiryo bingana kuriya bishatse gusobanura iki ibyo se kandi nabyo bibaye ikibazo ra kariya ni agahimano Nyiramariza cyakora nta munoza kugeza ubu sinumva icyo ngomba gukora rwose uraza wasanga umwana wawe afite ibiryo bike ku isahane uti murashaka kumwicisha inzara twamuha ibiryo byinshi uti murashaka kumwicisha ibiryo ubu se tuzagira gute none se nawe koko kuri umubyeyi tuvuge ko utazi kugaburira abana koko ibiryo bashobora Stefano ko wazanye Kagabo muri uru rugo Domina amaze gupfa wigeze ubona Nyiramariza amutandukanya n'abana nabyaye kugeza ubu nanjye nayo cyakugize inyamaswa kandi wari umuntu none mana yanjye we Stefano uravuze ngo ndi inyamaswa none se umuntu utinyuka gukora ikirunga ku isahani ukayitereka umwana Stefano niba ubona ashaka kukwicira umwana mushorero mushyire nyina ibyo neza ari uramutandukanya na bene se kubera iki ndashaka amahoro muri uru rugo Stefano ndambiwe intonganya zawe hano kubera ndemezo hano ni iwabo ni kwasi agomba kuhaba byanze bikunze niba ari iwabo rero sinzongere kumvuza usakuza ngo ibi n'ibi nabikoze ngamije kukwicira umwana nawe gabanya ubugome bwawe rero ariko saho kunyita umugome kubera umwana wa Nadina wamusubije kwa nyina ukandekera amahoro muri uru rugo rwanjye impamvu ari hano urayizi nkuko nyina yagiye kubyara kuko ubyara undi mwana Stefano ngo nawe uzazanire Nyiramariza rere urumva ibintu mpamagare nari nigire mu murima Kareme none urumva atari ingenzi Honore uragira ngo umujyanama w'ubuzima azagaruke kundeba ku kazi koko uriya nawe ye usaragira ngo abantu bose bakinga imisarani hano arareba agasanga ari kwa Shyaka ni kwa nyina Rangwida niwe kwa Mudugudu ni ariko rero Honorine ibyo umujyanama w'ubuzima avuga nibyo pe kuba umusarani wacu udatinze neza ku buryo bitworohera kuwukorera isuku ukaba udakinze biduteza amasazi rwose awuturukamo mbabarira cyane Kareme mbabarira icyangombwa nuko ubushobozi bwo kuwukora rwose bwabonetse ndashaka kugusigira amafaranga Stefano ari buze kuwutwubakira neza ubu mu bibazo nyine byose dukeneye gukemuza amafaranga muri uru rugo urareba ugasanga umusarani ari ukwiriye kubanza koko Kareme reka bawukurungire neza banawukinge rwose dutandukane kuwukinga sara umuntu uzajyamo kutwiba umwanda urimo none se kuwukinga ni ukurinda umwanda kwibwa cyangwa ni ukurinda amasazi gukwirakwiza indwara ziterwa n'umwanda isazi ni agakoko kinjiraho gashatse rwose Kareme wabona no mu bakire rwose kahagera ahantu umuntu atamara n'iminota igera ku 10 se ko kubwo ngubwo umuntu aba hakingiriye ariko ubu kugeza ubu nturumva akamaro k'umusarane wujuje ibyangombwa koko njye rero wakumvise ngomba kubahiriza inama nagiriwe n'umujyanama w'ubuzima kandi Kareme uri nyamugiyo bigiye Honore ubu rwose naguhangayikishijwe nuko umwana wacu Migi agira atya akarwara imiswi none se imiswi ayiterwa n'umusarani wari wabona Migi ajya mu musarani wowe kandi nakubwiye ko kuba umusarani udatinze neza udakurungiye ku buryo bitworohera kuwusukura utanakingwa bituma havamo amasazi akwirakwiza umwanda ari nayo soko y'indwara ziterwa n'umwanda ngewe rwose Karemera ndanga ko dupfusha ubusa amafaranga urumva tukayagura izo nzugi ngo ni iz'imisarani kandi hari n'ibindi byinshi biyakeneye nyumvira ariko inzugi zihise ziba nyinshi imisarani nayo iba myinshi kubera agaciro gakeya wabihaye aha reka nigire mu mirimo vuba kuko uyu munsi ngomba kujya gupimisha imikurire y'umwana wanjye ku mujyanama w'ubuzima aha nahise Felicia ko wagira ngo ntiwaraye mu rugo yewe ndeka shangu bisamaguru y'ubusanyirane pore pe narinzi nutse ngo niyogosheshe nze gukomeza gahunda zanjye nkeye none Patrick arabuze wowe se uzindukiye nyirane sha muri iki cyumweru dufite amasengesho y'urubyiruko ahubwo ndagutumiye we wabuze kunumira ngo tuyatangirane sinaza muyageze hagati waza da ahubwo rero ngize amahirwe we ngize amahirwe turahura pe ubu nawe nari kuza iwanyu nkakubura
wakubwira ko nanjye rigeze gushaka kuguhamagara ngo nkubaze niba warashoboye guhura na Agnes ariko bikandengaho kubera imirimo myinshi nazindukiyemo kuko ntakirirwa mu rugo. Yarambwiye ngo twirwarize Nyirane. Kubera iki se we? Agnes nameze neza Nyirane, nubwo agerageza kwiyamurara ariko wapi kabisa. Erega sha ibyamubayeho birababaje, ahubwo Agnes ni intwari pe. Felicien singiye kukubeshya, umenya ari njye mba nari mu Kinyarurembo. Arihanganye rero. Ntacyo Felicien, ibyo ari byo byose igihe tumaze dukorana nawe ibikorwa by'urubyiruko hari icyo tuzi. Icyangombwa ni ubushake. Ubwo no gushaka akanya tukegeranya ibitekerezo. Kumva yigire kwirirwa ku rusengero subwo turahura ryari Nyirane. Ntabwo ngiye kuba ariko Felicien, kandi rero ibikorwa byo gufasha urubyiruko rwo muri Karabu ni umurimo w'Imana mu yindi. Cyane rwose, erega hari abana bisama bari hafi gusandara. Ubwo niba hari urundi rubyiruko rwadufasha no kurushaka. Ubwo niduhura nibwo mbabwira inama Agnes yangiriye kubirebana n'icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ngiye wabumbwiye ariko da. Nukorana n'ubuyobozi bakadufasha kumenya ibikorwa tuzakora. Niba hari ibiganiro bigomba guhabwa urubyiruko bakaduha umuntu wo kubibaha. Ndabona Patrick anyoreje message we. Ntugitashye noneho. Aro, uko nakumva neza ariko wavuze neza ukareka ibintu byo kwirya. Ariko ko ngiye nkumva neza Nori. Ubwo ngewe nyogokuru wawe ni ngiye ubwira ngo ndiryama. Nyogokuru yambi. Niko Nori, ntasoni ko ubuzajya urindira ko ntira telefone ngo nguhamagare. Yewe mbabarira nyogoku. Icyo nguhamagariye wakimenya ariko. Aha ndakizi. None se ko nategereje igisubizo ngahewe. Ariko nanjye ntacyo umugabo wanjye aransubiza nyogoku. Kandi wa mukobwa we sinzi ukuntu umeze. Ubwo utimaje mu nzu kwa Karemera wishingikirije iki koko? Aha, none se ko nabimubwiye ntagire icyo ansubiza. None se azaza kugusaba ari uko imvi zabaye uruyenzi. Simbizi pe. Ubwo se kubona mbyina mvamo bazaza kugusaba ntakiriho koko? Nyogoku, rwose nanjye ndifuza gusabwa nk'abandi bakobwa. Ariko nyine Karemera ndabimubwira agahita ahindura ikiganiro cyangwa akambwira ngo hari ibindi bintu byihutirwa. Siwe, ubwo se ikikurusha agaciro mu rugo rwe ni? Ubundi ntacyo. Nuko rero bishyiremo imbaraga kuko numworohera imvi zizarinda ziba uruyenzi bimeze bityo. Oya nyogokuru we, ntibikabe rwose njye ntabwo nabyemera. Nutihesha agaciro ntawe uzakaguhaye. Ndabikubwiye ndi mukandike. Ndagerageza nyogoku. Nta kugerageza. Honori, gira icyo ukora uwo mugabo wawe abone ko nta kindi cyihutirwa kiruta kuza kugusaba rwose. Uranyumva neza? Ndakumva nyogoku. Nzongere kuguhamagara umbwira ingamba wamufatiye zituma ahindura icyemezo cye. Ariko se ubwo ingamba ni ngombwa? Ni ngombwa cyane. Ese ubwo uzi ko urufunguzo rwo gufasha Karemera kumva ikibazo ufite ari wowe urufite mu bwoko? Uzi umwanya maze ngutegereje Felicien. Byose byatewe nawe Patrick. Wavuze ko byatewe n'umukobwa mwiza mwamaze umwanya muhagaranye Felicien. Nyiraneza se? Umva ngo arambaza mbese. Nyiraneza nyine ahubwo ibyawe nawe bimeze bitewe. Sinumva neza icyo ushatse kumbaza Patrick. Ariko ntukugira inyoni nyinshi Felicien. Ubwo kuri umwana ku buryo utazi ko umusore n'inkumi biyumvanamo hari kivamo. Nukuri ibyo uvuga simbyumva pe. Okay. Noneho reka mbikubaze neruye. Wowe na Nyiraneza murakundana, murabiteganya, murabeshyanya, nyine ibintu nk'ibyo. Guseka se. Yewe ubwo igihe wahereye unyura hirya no hino nicyo washaka kumbaza Patrick. Nicyo pe. Kuko iyo muri kumwe mbona Nyiraneza yisanzuye, mukaganira kwisanzuyeho. Umva ibyo utekereje bitandukanye n'ibyo nge na Nyiraneza tugamije Patrick. Ikiduza ni club munsi y'umunyinya no kurebera hamwe icyo yamarira urubyiruko. Imboga zibona abana koko. Gutese. Kuko wirangaraho Felicien. Nkubwije ukuri, uwampa amahirwe nkayo ufite uramukobwa ntiyancika. Ariko Patrick rwose. Nukuri kw'Imana ndarahiye. Nukuri kw'Imana nagerageje kumwiyegereza mbona ni nko guhinga ku rutare. Ariko warakwizera sha ukarangara koko. Yarakumenye nyine. Iyo yibeshye uri kumuteza ibibazo nk'ibyo wateje Nadine. Ubu sinaye Nyarurembo ninde uyoboye ko wateye inda Nadine ukamuhambiriza ariva. Ubwo si bya Nadine bizanye ute koko? Wowe se kuki udashaka ko bivugwa kandi byarabaye Patrick? Oya Felicien, ugeranya Nadine na Nyiraneza. Ariko bombi ni abakobwa.
ibyo yakoreye Nadine na Nyiraneza aranga yawe mukorera. Nese Nadine yemeye kugutwitira umwana azi ko uzamuhemukira. Herega Felicien na nyise umuhemu. None se uragira ngo nkubwire ko wagize neza? Niba ari byizanye tubereke tuganire ibindi. Okay, mu bindi nukumenyesha ko dufite gahunda yo guhuza urubyiruko rwo munsi y'umunya mu gihe cy'ibiruhuko. Niduhura rero tuzanerebera hamwe icyo twafasha ubuyobozi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Aho ndahari rwose Felicien. Muri make nituguhamagara uzitaba. Ukaba utarashyira vi kuri Patrick kandi nakubwiye ngo ndahari. Cyangwa uragira ngo mvuge ko mpari n'amaguru n'amatwi n'amajigo. ariko rero nawe uranzengereza wa mwana wanjye we ntumaze kunywa igikoma nonaha koko migi shamuhibereye iyo nyirise nyine. aha ntiyakire yonke ndari mwimase ngo ndihende wundi eshwe mama reba ukuntu ahise akurana ubusambo n'ukuntu ariko mama mfite igihungu kijya we mfite ibyishimo kuko navuye kumupimisha ku mujyanama w'ubuzima akambwira ko akura neza. Yo ni byiza nukuri ariko shaka dukora uko dushoboye kugira ngo umwana wacu abone indyo yuzuye nk'uko nyine umujyanama w'ubuzima bitubwiye. Niriya nk'uko wabonye nyine hariya hirya niyo nyirakuru yamuhaye kugira ngo ajye abone igi rya buri munsi. Ewe shagenda Honorine bigirira amahirwe ubona umugabo ugukunda ukwitaho mbese nyine bigatuma mwita no ku mwana wanyu. Icecekere shakante akari mu nda y'ingoma akamenywa n'uwayiramvuye. Yampaye nka data rero ingoma zigira inda. Nyine nashaka kubwira ko ibyo uvuze ngo nashatse neza umugabo wanjye arankunda rwose n'ibindi ariko nuko utazi ikibazo mfite kante. Ikibazo ibibazo ufite wenda ni kimwe ariko kirankomereye shakane ngo kirankomereye cyane mwana we kuneye ubwoba bimeze bitonore. Nko mu gitondo nyogokuru yampamagaye anyishyuza igihe Karemera azazira kunsabira iwacu shakane. Ubwo sibyo nibyo bibazo uvuga ufite koko? Urumva se atari ikibazo kubana n'umugabo utazi aho mvuka kane kwitwa umugore we ntarasabwe ngo nkobwe nk'abandi bakobwa. Yego birakenewe ariko icyangombwa nuko umugabo wagukunze kandi nta kibazo mufitanye Honori. Wa mugani wa nyogokuru subwo nizeye iki we? Wizeye iki se gute? Nyine Karemera katansabye iwacu akaba atarankuye yewe ntitwanasezeranye nabwirwa n'iki kadashobora kunsohora muri urugo rwe nyine akajya kwisabira undi mukobwa. Baba we mbese nuko utekereza Honori? None se nabwirwa n'iki mpamvu mubwira iby'ubukwe akahita iceceka? Yewe we mwana we Niko kane papa hane kwa Filipo waje mu kazi bari banumye nyine nyura hano nsuzo Honorine. Wese kuzanye imicanga hano Stefa sana amafaranga umugabo wawe yagusigiye rero ngiye gushaka ibindi bikoresho ndashaka ugacapa vuba vuba rwose ngewe ntabwo njya ntinzamo. Amafaranga agenda ateze Karemera n'amafaranga yagusigiye se nguze ko yampa ngura ibikoresho byo kuvugura umusarani wanyu mugira umusarani wujuje ibyangombwa. Ngwiki usorogera ngo mvuge uruhira urime madam ibyo mvuga ntabwo byumva. Simbyumva ko amafaranga unsaba ntayo mfite Stefa. Uburoge kuvuga ko navunikiye ubusa njya gushaka imicanga. Karemera se yaba yibagiwe kuyagusigira gute akambwira ko yagusigiye. Honorine atewe n'ikiguhe cya Stefano ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. Barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana mu gusoza amakuru babwira ko inkuru y'ingenzi iri muvugwa cyane ku isari y'amahoro Amerika iri mu guca ku bicuruzwa byinjira muri Amerika nyine bivuye mu bihugu byinshi by'isi. Agaciro rero k'imigabane ku masoko y'imari muri Amerika kagabanutse ikiro kikaba hari igisubizo ku mahoro kuri ibyo bicuruzwa biva mu bihugu byinshi by'isi byinjira muri Amerika. Perezida Donald Trump yaraye atangaje ugereranije agaciro k'imigabane ku isoko rya Wall Street kagabanutseho amadolari arenga triliyoni 1 mu isaha ya mbere y'ubucuruzi kuri uyu wa kane. Hano makuru yarahagarariwe na Prudent Sengiyumva, ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon. Andi makuru muba mutumvise hano kuri radiyo muyasanga ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com. Mwakoze cyane witamo BBC Gahuza Miryango.